luang chua clear to te chi bai kan book chawa cheu tunchum kan program ma chuan Reverend Dr. P.S. Daniel puwal pu nen hun kan ron mangdona ani hi Siliguri ya Rawngbawlna na omme ka aizol ron chuan chwa lain hei hun thatak milo pe the kan lom em a I Rawngbawlna tlang puite ron zo na hun kan nei dona tin luang chua khe anin kumsang ni som pakwa khan kom na hun kan ron nei to boka I khami bak a chanchin soitor tam takala oma khang de kha zo na hun kan ron nei dona ni ama sain puwal pu chi baile I han soi chau ngal popila I sang ni som pa ko ma kan lo kom to che a I pian le mor na te chung ko chanchin te kha chu kan han she chum to a khami kha chu han kal pel taila tu na hianin ni che han Siliguri a I om ti te po kan han sha a I bial engzan nge I en kol ti te amo kaushan engzan nge om ti khami tu na I Rawngbawlna chanchin kha han soi ma sa photila te ro Siliguri mission field pradhan nagar bial vong turin kumin sang hi som hi pali January thla kan chuk thla chuan pradhan nagar biala hian tuna kaushan tila khulama church court kan la ni lo wangin kaushan som pathum hei fellowship som pathum kain kol me kani ava ha tlak don ve otro inkar la tak tak te ni om sia hlalom angrenga ma se anwam khop mai pathianin Rawngbawlna turin chance min pek hi kalom zel thin ani chuanin engtin nge bialte po in fangchi nanga hantila I engtin nge I lir thei chuanin kal nge nge yan nga yanga engtin nge huni manchin biali fante pon kami live vel pathian ni kulama chuanin fellowship thren khat te chuanin Sunday in khomna an nei thei lawa achan chu pathian nia thingpui huana thokte nia thingpui huana thokte Sunday an chol lawa pathian ni an chol lawa Wednesday an chol chuanin Wednesday in khomna kan neya chuan kabiala kaushan pahni a chuan thole ni a in khom na kan neya fellowship pakhata in rinnia in khomna kan nei boka chutiang chuanin kar khat chunga hun sang sanga in khomna te kan nei thina chuan in khom pa ngai nilo nia chuanin house visiting kan kala chuan house visiti a hlok thin khop maya hemi member tia kan soite hi an chung ko atangin ring tu pakhat emo pahni emo pathum emo te an lo ni tlang puya chumi visit tura kan kal hian midang te hena chanchin tha shilna hunrem changte pathian min pezel thin lomom thin khop mai ani chu lom om hle mai ti chuanin chu ni sinai soi angkhanin an chung kwa zong a Kristian ni lote po an han ni deuh tlang pui zo ga ngatero tianga khan an chung te achangin enge visit don anga khanin har satna angchi te toin nei thinem makhop mai hei Siliguri mission field la ka om chutiang zonga har satna kan nei mi alawa timeila andu thin minlo receive dan enge minlo donson dan hi aza omin anuam thin ani chu aro pui hle mai ti chuanin enge nangmai chanchin kan han sha dana I chong chaya wanga damna han chang temo khatyang angchi khanang ma chuan enge ti dam Rawngbawlna ang em pon in soi du kher lo mai theya ma ro chu I chong chaya wanga damna han chang ti ang reng te po kha an om ve nual thin ni te po khan kan han sha tuna I Rawngbawlna a chu ila om rei lu tuk lo nangin khatyang lampang hoi zong khan Rawngbawlna I enge lok thak takhan tila pathianina a man na che om to em soi tur ni hei kanin komna masaka pokhan kalo soito khania khami trum khan masi sangati pastor nin chimbial kawonga lungleya kan oma tita deila lungleya kan omlai pohan pathianin satakin min manga ringlaumi hei kongsiam te in sianga tuna hianin Mizoram chunga kongpui siama chuanin namdang tam tak an lokala chumi te zinga JCB operator te engineer te an supervisor te zinga hen rong kan bol nasa masi sangati akan omlai chuanin chumi a chuan sanghi somni pahni somni pathum khami covid zoa tanga Rawngbawlin kan chuat thei na khan pathianin na satakin pathian ropui na kan mu tila hemi khami thok tu te
kong siam te zinga rongbawlin kan chuak hian damlo ten damna an changa enge ketliak te khan kadam vek to tiin lali suwa ka hmu ti te an oma chuan pathian ka hmuta tiin baptisma changte ka du tiin an manin milon soma chuta chuanin kan vakala baptisma kan chantir chutiang tam tak pathianin a ropuina milo hmu ti thin hi anuam thin ani chu I kan lo shat to angin ama in Kristian ni lo ta I amaro chu pathianina a khoi dan che te hi aro pui em ama kan kom to na a che poi lo soi to angai nom em inge Kristiana I in pek nuwa khan inge hanin chhir changa mo khatiang ang bawra khai nei chinem she om han ti changa mo ang khai nei chinem nia kain ngai to le thina ati Hindu sakhwa ka pianga Hindu chungkwa ka seilena khatilai khan Hindu kan ni tipo kan ngai to ngai lo amai ro chu kapa le kanu ten inring ni tin tlaya temple min shwaya lom takin hlim takin kan unaw pathumin ti hian kan ule pate kan zuya temple kan kala chuta chonin keini no pangte chonin nuam kan tia kan fakala khatilai khan enge sakhobiak anga kanin ngai lo kan nun phung pa ngai angin kan lo en veka entinan kan ni tin nuna abetlat kha inrin ni alo thleng to chuan kan chuak don kapan min hruai don chutiang chuanin khatiang kha kan ril rom reng thin ma se temple kan kala temple hei tuna kan kain ngai to thin chu Hindu sakhwa achuanin milem a omanga milem ma kan kun emo milem ma kanin hlan kha kan no pan lai pokhan kan hriat dan chuanin temple sira dor tam tak oma chuta tang chuanin sweet te kan leya pangpar le sweet te kha kan leya chuan pui thiam ten kan kuta tangin sweet le pangpar kha anon lata chuan temple chungan lut deita chuan dar kar chanve nuwa kha sweet le pangpar tlem tha prasad antia prasad kha miron pe ki leta chon kan hole ta ringot mai ni enge amilem mu emo ami milem ma kun emo ti pokha om chuang lawin kha kan ni tin kan daily life akhan alo betlata kha sakhobiak na ni ashanin pathian thu zirna emo pathian chungchang ngai to na emo kan nei ngai lo chuta tanga iswa chanchin achiara chiar thei atakin ngai to thei mani nun nge han inexperience thei ka nei kha MSc physics ka zirlai khania khami khatilai khanin chutiang experience ka nei kha katan aropuin ahlu em maya chuta tangchon iswa kalo dong ve ta khania azirin ka zira achuin ka chuya chon atakin kalo pomta ma se khami ma song enge milem kan bethinte atakin milem kan biak tipo kan shalo ma se Hindu chanchin thekha kan chui ngai lo ma se iswa ka nei kha thil pakhat ke anei tak takin anei thei ti experience ka nei foi khatna wa ania wangin in chirna ka nei lo re ne ka sha chak chu I lo soi to thau mai theya soinon leila kat ka chak chu iswa ring tu pat enge ring tu Kristiana I in pek dan takakha soi leila shat achak om katya inge Bible track an sem manga pathian iswa chanchin kantana aron thi namo kantana ro in pek na shetchak tak han zir chiang nge ini a ing khami live vel takha han soi non le lok te ang ni amaya pon kalo sei to khanin ka sia sangkha zakwa somkwa le pakhat kumania MSc
kazir lai nia khatilai kan omna kan ina kan in bul mai ason youth with a mission YWAM group pakhat anlo oma chumi te chu englai point saptongin anin bethin tikha ke bengali tlangwal tan chonin saptongin han interact hanin biak ve chak na ga nei thina wangin an mani bula hen ka kal thina chuan kapa hi riatli kuma nilo boral santoa chumi chanchin kapa hi thito kapa hi 1984 a thito ti kha an hena voikhat kalo shila chuan anjinga tlangwal pakhatin ipa tak tak ala thilawasin ipa tak tak chu ala nung renga sin chu chuanin ala mangai reng chesin ala ngai tuat reng thin chesin tin milo shila chu tatang chuanin I karil ro ngai tuana alom trana chuan achanchin ka hrevedu tin katia chuanin bible min pea bible a chiar tu te min pea kapa ka biak dan tur engtinge chumi kapa chu ka bethayang tin kalau zot khan ani nasatagin min puya chu tatang choni suwa ka kalau hreve ta ni chu ani so isani ni chena kha ni soya temple ate in kala hey ani dan tur anga vakal ang mai khan nang ni kha chu in omta inule ipa te kha hindu kulmuk tak kan ti ang chi hin ni thawem ni mialo ni chuang lo dan anga vakal ve to sa kho ngai sakna keini heta Mizoram Christian ten sa kho kan ngai saklo chuan aza thak angjong annia chon omia lawa tempula an kalve ngei ta mase kallo khaza thak chuanglo chutiang chonin inrinia chuan Kalighat Kali tempula kan kala chuan ningani ka theikil to ari tolu tuka ningani nilai thotana chuan Lakshmi puja alom vea Lakshmi milem hi kanin chunga oma chumi chu Lakshmi puja hi nilai thotana alo om thrina chutian chonin milem sang te alo oma an betrina mase khami voina an beta naktuka an ngai to zui chuanglo chutian chuni ani chu ti chanin ni china kapa athito a chu tiang khatiang ania antia amaro chu ipa tak tak chu aladam iwati na tekha enghnam ngen ni la sha em ama hi Jeff York ania USA tanga local ani USA tangwal ki aina no pangzo ahlu le mai tro anua enge hanin mule a hanin biak na te in la nei chunzom zelem anni nen hianin sangka zakwa somkwa pakhat le somkwa pahni tharuk chung an oma chumi thua chuanin ramdangan jin le deita an chuak le deita buaina ka thinlunga buaina min siam saka an kal san dei khani panung min pea achanchin min shil chiang silo chutiang din huna min da an kal san dei kha mase chumi nuwa chuan an mani nen contact na pukan nei chuang imule cha kem cha khop achan chu enge ama kha pathian thushila ron kal kher pu ani lo mei theyam ama ro chu atong kam ni khat wang khan pathian du na pathian hu chak na khai nei tlat me aro pui ama pon hu henge han shele se ro pu ti veu kan ringa ti chanin kan zole chak che chu ti khan Kristian na ironin peta atin kan program masala ma te po Mizoram iron chuan chaudan te po kha chu thui takini soito a kha chu kan soi lawanga irong bol to na te po isoi thawa ma se soi non leila katia pro pastorin ni na te po durtlang anita khamin nuwa I omna hau kha vo in thlenga I omna khamin han soi sak vele shim la tero ni an china milo zot kha Kristian nia la li swa zui awanga in chirna kanayem iti khan lali swa ka zui tak awangin kati tur kati theilo chu Masters of Science MSc Physics Presidency College atanga chuak tur kha kati theitalawa ka zit chunjom theitalawa harsatna engem awangin chungkola matringin harsatna awangin ka zit theitalawa ama ero chu panung kanei chumi mangai na chu nitin kalau dong thin chu hey chumi nuwa chuanin BD kalau zir theita Bachelors of Divinity kazira chuan
BD ka zir zawa chuan serchipa Presbyterian English School principal in kumni pathian in min mang lea chumi hnuah chuan durtlanga pro pastorin kalo om lea durtlang bial hi keima kami mal ngai dan chuanin Mizoram bial zinga chuan zaum berte zinga durtlang biala kan chia thin khania chumi biala pro pastor kan lo ni ta a chuan chumi hnuah Kolkata a pastor ni turin kum sompanga kan zuk thoka chuan ka MSc ka zir theilo ti ke chuan theih hil ka duwa pa chuan in theih hil adu lawa khulama kan ring tharte hi an social level hi anniama mi re theite thingtlang mi tak tak te engting kan tiang lower middle class hote an launia anni tan hian social welfare mo an khotlang mason na tur hi nasatakin ngai tuangai kan ti thina heng kan ring tu te hi engtikange koushan an lo muang tia an mani in soma pakhatan pe theilawa bufai traman tho theilawa an re thei emem engtinge kan tiang social welfare lam hi kan ngai ton sul tu thina chuta pathianin hunrem changte min siama a private in MA social welfare administration kha sanghi som palia ka zota chuan sanghi som paruk atangin D means kalozir tran leya ei sanghi som hi pakhata D means ka zo leta sanghi som pakwa a Reverend PS Daniel kan it kha tu na chon doctor khalo bel le theta pathianin min thei hil lawani ti kha ka soi duan chu aro pile mai ama wanga ichan to nia isha te po kha pek let le in nizela tro ai ropui zawka an da le zel cha ti chuanin kan zo le chak se chu kan soi photo a Hindu atangin Kristian a in pe ni a I thinlung tak takin pathian hi ring ni te pon I ka hei kan mu thei ani mela te chong ka ma te po I enge khami awang khanin han chan ang chi te I chung kwa ani emo nangma mi mala ani emo chan nei ni in sha em voi khat ma kala ngai to lo ka chan ain ka don ropui zawk zia hi ka ngai to thina chuta chia chonin mana Bible chang ka chiara tu po keima awangin anu emo apa emo akalsan chuan ale tam takin alo nei liang ti kha atakin kanuna kalo experience to tin khatilaya khami Bible chang kalau chiara ani angin kalau don kha kanu te kanu unawnu te chuanin Kristian kani awangin kanin potak tak theilo thin kha ma se lali swan khang ka problem zong kham mi lo solve sakta veka sang hi le som kuma ke kuathum kuma baptisma ka changa sang hi le som kum som pasari hnuwa kanu min sing tunu ngei kha keima in ka baptis ve ta thunga chuan sang hi som paruk sang hi som palia kanu unawnu mo ka anti chu pachon baptisma lo changlea in puya khan chuan chutiang chonin Kristian tuna englai poin katan min trongtai saktu kha in puya alo omrenga hei voina po kanin bia ani chu akhwate asika ama chawina oma mase khosik chung khan iswan ompuizel chero se tin malmin som tu kanei hi katan chona ro pui alim omdon le mai ining komna nge komna masa ate po khanin kalau ena inuril runalut to Kristiana in peti ishil baptisma ichangti ishila inuril runalut te po kha in soya enge to na inunen in po takin pathianin han bedun theyani aro puhlatin kan zo du che chu I thang du kherang hem chu ka she chuang lawa I unaw nu te tu na hianin pasal nei nan oma itia chu Kristian an la ni velo ni khani sha tu na han an ni ve to em chu tak chunia Kristian nachina kalo soi sa kho biak na angin kan vadon son don chuan Kristian an nilo ma se
ke mani awang hian an mani milem pathian kha an ring to lo reng renga engemo harsat na nei chuanin milo tong tai sakte chumi khami engtinge ka tiang bible changi khoi minge khoi tangin nge kalo chiarang ti te khami lo zo rengani tuna po hianin milo zo ta chutiang chuanin ka u le kanaw te khanin an in chunga hianin milem zong zong an pai vek Bible te pon lo kol ve thau Bible te pon kol vek ma se Kristian hemi khotlang hriata Kristian ni a sakho inlet angkha antan chona la harsam nga deu chu la ngai don ani chu tero pathian in remati huna ani poron shwai manga ti chuanin kan zole du che chu covid hun har sa takha kan han to kani a khang la khan engtin nge rongi bol chin kan ti dei te ang engtin nge huni man chin ama khop mai covid lai khan pathianin ami te tan min mangdon chuan keima kha min lo buat sei hmasa ti mayang covid trandon chia kha enge kha lockdown an la puang si lo khan kan fanu kan milai gloria i kha kolkata lekha zirina oma chuan kan te berle kan nu an nu fain chumi a u tlo turin kolkata anzuk thlenga anzuk thleng ni chia khan lockdown an puang ta chuan lockdown a puang ta chia ke lungleya ke ma chawin ka oma ka chung te zong zong kolkata an tang veka chuan thlathum dona kolkata chu gloria in luana room pakhat tereu te ason anom ta veka chuan ke lungleya keima chawin ka om khan in bot sainan ka hun zong zong ka manga kanin buat sai nan kan hun kan mang ka ti chu sangni som paria thleng kolkata mission field baruipur bial wangin ka oma baruipur koshan a member ten covid laya om ngaina an thelo an thenom te an thi he tatanga ruang pakhata chuak chon an rin na po ang he tak tak theilo line pathianin min manga engtia ka tiang chumlo chatlawin ni som nga le pasari ni tin online a ka sermon ta charchara chutiang chuanin hun kan mangani chumte chu ma se khang te kha facebook a group kan siama koshan group kan siama zantin sermon le trong taina hunte kan lo manga chuan chutiang chon hun kan manga tin june thathlengania chumi pialama lungleya hei enge VLTF khatila VLTF hote VC and information center cholnia inkhom na om silo cholnia pathian thusil turin milo som thina tin kan biakina te baptist biakina te quarantine om hote tongtai sak turin minon som thina covid lai anuam ka ti chu ke hi presbyterian koshan pastor kani ma se baptist hoten kan pastor antia kan pastor khonge pastor valpuya pastor daniela khonge tin min som thin anuam ka ti thin aro puile mai covid lai po nang chanin ilo chor changkai a I kan zole du che chu masihi sangatia in mangna sa boka kan shat chau angin engtin nge I rongbol dan chin I experience te po hantila zaw takin kha han soita letera ni sang ni som pakwa masi sangati pastor ni in chimbial wong turin kan kala khatilai khan lunglei hi ka station ania kan thut mun chu lunglei ania ma se chim pum kha ka bialta ni lunglei atangin saiha bungtlang south thleng chuan helama tlabung te malsuri borapan suri te kan kalthina chuan helama na thial te ka bial vekani khatila khan ka bial veka sangawate kan kala kan rongbawlna tlang pui chu namdang khoya po omse chumi ten hena chanchin thasil turin kan chuaka
gospel team kan neya gospel team tenen evangelist tenen kan chuaka evangelist ten pastor helai huna hianin ringlau chumi chuti zat an oma i local manem mintia kan fakala anzinga chuanin pathian thusil nate hun te kan manga chutiang chuanin hun te kan mang tlang pui ni chu I kan sha chak mai chu nangma ngai dana ni ta se tu na hianin Mizoram ma hianin namdang na thok tam takan omani I theih to pin rongbol tu te pon ma an la china Kristian in peturten I achente chuanin I anron omchan tirin inge baptisma te an han chang rui kan han chan tir rui amaro chu an mel mu zui turan om ngai lo ni hei enge a chan ni ai sha chak mai ani keima mi mal ngai dan chuanin kan man mo thin hun hunga lo thleng don lali swai nak tu ka local ve mai don moni kan lo tia kan man ho masi sangati a phechon kan man ho le zual entinan zan ina kan vakala mel shiat mialo te nena kan valuta anni po an na thok zo vele an lokala anin bol soksoka rongbol turin anin buat sai line keini gospel team tenen kan valuta tihan lo thuro iso chanchin kan shildon kan tia kan vasila chuta chuanin an ring chuan baptisma an changdu tu lawem kan zot ngala kan thilti khachu atha mase kan thilti dan hi ennon angai ka ti thina kan man mo lutuk ani chuanin azung hi thuk dewa enge alu thuk theilo chumi alu thuk theilo chuan keima ni atangin mangai na engti ka tiang minute som panga chungin ka thin lung zong ka phor theilowa ka om chau te ka lo soi chuaka mase ka thin lunga pathian mangai na tak lo phor chuak tur chon hun kan mamo chumi hun chu masi sangatia jang kan nei vak lawa hemia hian kanin ngai to chiana ngaya achan chu Mizoram hi hetiangin om shankha harsadon India rama state pakhat kan ni chuan India rama chuak turin pathian in chance thatak min pea chuwangin hetatangin India ram khoi kila emo kan kaldonin keima ni a chon engmom lo mase kan thinlunga pathian mangai na kha anlo mu chuan entinan china kalo soi keima experience Jeff York kha USA atangina lokala mase ama chanchin kha soi ngai lo kapa chanchin alo soi dei khan kalo manta chot kha chutianga ni tur chuanin mangai na tak nen kan chua angaya man ho chi ni lo ani chu ropui a thale mai thu soi kan let le du a hanti hluai la I khatia I pa tak aladam tia anron shil chia nangmana enge Kristian nundan angte in sha dua khatianga inti livel khanin Bible te in kewa te ro khata khan eng Bible chang nge in mu chwana ber Bible chang ani min shil chu pathian in khovela mangai ema chuti chona fa pamal nei chun apea ama chu tu po ringa piangan boral lawa chatwa nan nei zawk nan chumi dot chia chu khovel thiam lo chante turin pathian in afa khovela tir lo khovel ama awanga an dam theina turin atir ani zawke khami kha min chiar tira chuan chumi pa chu ka modu ka ti thina chuan chuta po chonin johana thau kha mi lo chiar tir le johana bungsom pali Philippan hena isuan nangin keimi mureng si enge tinge pa min mu tiro inti tu po keimi mu chuan pa an huan inti kha isua kaltlanga pathian mu dan kha chumi Bible chang te hi khalo chiar fo thin tin voini thlengin karil ruwa principle atan Bible chang ka von reng chu Philippi bungli chang som pathum miti chak tua choneng kim ka ti thei ani ti kha ani thina tuna po alo ni thawa hei kum som nga ka pel to nuwa karil ruwa alo omle thin chu
Johanna bungsom panga changa thu hi alian betrin keima lovin eng ma inti theilo ti khani zo ani chu aro pui me ti chuanin ti khan bible te in chiara isha chian lo zot tur ang khan chumi I ron shil tu che achu iwapan chin nge engtin nge chin nang ma kha ani an mani chung kha chuanin ka ani min puina sa chuan an kal nuwa chuan hemi Zoram Evangelical Fellowship ZDF nuaya children home manager khulama nom trina mo chumi manager pufima te ina kavakal trina anni nu pai nasatagin milo pui trina ni ani chu aro pui dang dai hle mai ti chuanin I rong bol chungin tuna po rong ila bol mek zela pathianin thil mak tam tak ati sak che ti po kan sha a chu ni china kan soi ang khanin I chong chai na mangten mi thi to nia in ngai hial te po an lo dam le nia khati lai vel inge dam lo chumi chu e alo dam hlo mai han ti ang chi kha min soi sak ro nia atam khop maya ma se keima thil tianga kha soidon chuanin papa thianina phallo ani zoka aman mintir zoka anna kha kalo thok ve mai thin khania kala sereng chu hemi ti damna ani chuang lovin vaireng te durtlanga pro pastor kani in vaireng te crusade nei turin min soma chuta chuan durtlanga kan naute ho ka group ti mayang vandana group kan siam khania chuta chuanin mi paparuk le mechi paruk nen zaipol mi som pani chuan kan kaldona chuta kan mi pate zinga pakhat sanea tuna sanea ya arunachal east nge khoyange mania luang chuak chanela a interview te pukalo hutwa sanea kashwaya chuan khalaya vaireng te ring lo mi te zinga counseling kan nei dona ama kha counseling turin kafa thuttira darkar chanven hu alom ema lom mina ron tlan phaya I puvalpui ka counseling pa chonin Iswa Krista pomadua ati alom ziaka mela lom na kha kalo tun thin kala theng hil theilo khatiang taka enge pathian thu mangin mi thinlunga pathian in larna kha khatiang kha alo om thothin alo om phothin ani mo sania tan avoi khat counseling ania ma se avoi khat counseling a chumi chu baptisma changdu tin kabula lokala kini pastor nena kan bashila chuan ani chuan baptisma lo changin ka shia chumi zana chuanin tin hen ni damlo ti damte heng te hi tun ma chuanin credit katrong traina wangin damlawin damna changa katrong traina wangin mithi tholea khatiang khatun ma rinna kala no panlai chuanin credit nei kha alo chak om thin ma se tuna kalo ngai tua chu pathian thu kashil na hmuna tharau thiang limin min chenchil tak chuan pathian ram alo thleng thina pathian rama chuan pathian nung omna kan hu thin pathian nung alo om chuan pathian thil ti theina alo lang mai thin aro pui le me ni china khanin hetia I camera ma a kanin kom ma hianin puwal pui hanin pakhat min shila ka khan soi chuak la kan it fm chu kha iswa mu iti kha kami baptisma changchak to lutukron besek che kami chanchin kha khongai takin mi han soi sak le la tero nie Nandu Singh ania Ludhiana mi ania ani hi JCB operator anita lunglei pia son rangchal kon bula TNT camp bula son camp lian pui an neya JCB akhal thina voi khachu kan fate in entir turin mit entir turin
lung lei dam doina kan vakala kan nu nen chuan lung lei dam doina kan kal line kan ring tu zinga nu pakhat chuanin minon pana pastor ngei ti mintia chuan kan chanchin kan lo soi khan abula mi pakhat a thu ka hmuwa engei ti katia ani chuanin hei hepa hi JCB khalania chuan JCB atanga lo chuk donin atlu suala ake atliaka kerua atliaka kanen ti dona antia mase atrong po an se silawa abakha bizoni siawangin chuan aming ka zota chuan an omna ka zota chuan ani chu ti hian keipoka buai lut tuka fangin isua na lo ti dam mayang che idam zelang tin kavakal santa chumi tlaya chuanin chu kan ring tu nu chuanin miron phona pastor voina imiton kha chumi chuanin heti hian min shila in pastorin milo trong try sakse chuanin kadam vekang ka ke te dam vekang atia ani chuanin nak tu kai mo tuk le mo ka lokalang katia atuk le kavakala an kema chuan kavakala ani chuan milong hak reng mei ani sia chuan kan nunen kan vakala ake khoin akea tele tui trong china nen kazuta chuan laliswa krista mingin damna ka puangta kan lo hole khan alom khop mea chumi atuk le no pang khom pui atran to si zana ani khan minon phone anandu sing zo khan minon phone pastor tuna khonge yom mintia biakina ka om katia I local thengem local thilawang tuna chuan local ngaihnawm lo katia ingetinge local la kati atia dule naktu ka local donia katia local ngai ang che tin shila chuan tuk le thotrana kan kal khania thotrana kan kal chuan ani chuan heti hen min shila nizan hmasa khan isua ka hmusin isua hi kalal le kha chandam tu atan pom ka du baptisma ka changdu min baptist theingem theie ma seng tinge isua mu dan tin ka zota keipon khating experience kha ka sheve duwa ani soidan chuanin dar som vela chuan an company light zong an off factory na light down and ma se dar khatle chan ve vel aniang ka shelawa tia dar khatle chan ve vela chuanin kameng lo ka shelawa ma se kamu dan chuanin mi pali aron tlan phei kha ka lo hmuwa chumi khandai kengin mi that tumin an ron tlan chak khop mea ma se ke tlan chengai na om lo ka ke avung ka ke nalut tuka ka che thei mia lo ka hlau ema ma se chumi te pali chu anon tlan chak ro pui me sia chuan en poka en ngam lawa ka en le chuan mi pali ni lo mi zali mi sangli vel an tam lut tuka mi tha tumin an local kha ka lo hmuwa mi ron nai ta min khoi do ne mo ti akhan ka ban veilam le ka van ding lam hi mi pani wan var sin in mi lo khai chho de ya wana mi lo khai chho ta de ya chuan ka ke na hi ka thei hil ta feka chuan van chhum ati dan chuanin meg chu chhum chunga mi lo thla topa ka tlamia lo chuan ka en le chuan ka ma hian eng lutuk ni angina lo enga ka ma hianin isua ka hmuwa isua chu engtinge isua I hmu ka ti khan ahma son calendar pakhat Kristian calendar tunge pe ka shalawa chuta isua lemkha oma khatiang chia khania ma se hetiang thimani lo eng lutuk khan ka lo hmuwa chumi ka hmu chuan isuan
min chandamani ti kha kalau sheta chuan ka ke na zong kha dam vek atia mase ka hlau ka mu le ngam lawa khami zan kha chuanin jing da ruk thleng ka thutlai war top maya chumi chu hril che ka cha ka engtinge iswa hena kain hlan na tur engtinge iswa hena kain hlanang ti te kha anni chuan baptisma hian se chuang lawa iswa hena engtinge min hlan theyang baptisma I chananga ya ti in kan sila chuan ani le baptisma changkadu atia chuan chumi chu baptisma changa chuan ahnuai po engemo harsatna ashitlang emo alomna emo miron phona pastor voin chu chumi khami isuan min puya chumi khami kalau ti thayasin ti te kha alomna thu te khami lo shil thina voi kha chu ludhiana akal dona lungle atangin silchar alo thlenga silchar kha khwa lumlut tuka miron phona zandar som le chanpia pastor helaya khwa lumlut tuka engma ka ichak lawa miron tongtrai sakro mintia tongtrai sakha ngaya anrin na kha enge mol mangsi anung rengsi kha alomam khop mai kha experience kha chu aro pui hle mai ti chanin thil tam tak itong boka chu namdang kan hanti mai angchi te po ring tu atan in siama tila pathian kal tangin pathian na tho ro pui tak tak mu china enge anrin na ko nga hianin an mamo an har satna amo an mamo amo an mania I mu chin Kristian na anron in peta a chen te chuan in rin hlel chang te pon la nei don ani khatianga khanin engtin nge nangmana iwa pui dan chin an mamo ber nia ka mu chu beiseina an thin lunga kan lo siam sak le chumi beiseina chu pathian nungla ka beiseina ni ti an ril ruwa kan sia chian tir kha apui mo bera achan chu anbula englai point kan om reng theilowa tu ma nom lo lai point pathian nung an hena omani ti hi an hena kashil tamber tin baptisma an chang emo changlo emo an hena kashil tam per thin chu pathian in fa tan pom che adua pathian fa in ni chuan engma dang I mamo don lo I mamo ani ti ipa vanamin ashereng I mamo ani ti ashia chon alope eme mangche tin kalo shil china chu an mani thinlunga po trong try chan trong try chan eng wangin ngian trong try chan dil chan mo pathian fakna hla an sadonin pathian fakna hla an sat chan ka shil phia thin ani cha ti chanin kan zo le chak che chu muslim anom ta I enge tuna po pathian thu wa shil don taila iswa te chu kan sha lo mi chania anti mai ta ni kan ring ve thau chu antia ma se pathian ta nan ring lo ta ni he kan rin ang hi enge kan rin na le an rin na kha in ang si lo khan an ma ni kha chanin Kristian ni kherangai lo anti ta khata khanin nangma pon experience changin muslim changa Kristian ronin pete po an om to kan ringa khatianga khan engtin nge iso an ron rin da na taka kha engtin nge ishil fia chin achan chu zo na khatam taka om theita ni chu soile soino an ni chan iswa po an she thawa mithiang hlim anga an ngai thau ta ni khati lai vela khan engtin nge ishil fia chin soile ta deila shamchal kona zawk stadium siam tute zinga mi pakhat muslimania ani chu ram huai na ti buai antia chuan an evangelist masi sangati evangelist kan lo shila ani chuan nak tu ka kalo kalang ma se hemi kan vain kan local lawanga mi pani khatemo karon shwayanga kan local donia ram huai kan hat chok donia katia kavakal chuanin ama chu hlau lutuga pon po chuak ngam lo zana chuan pona chuak ngam lawa asoidan chuanin solai building so kakal chuan hetatangin kanam thlang che min ti thin building sang do chu wangin khata khan kakal ngam lo zana chuan ka mu chiang thina tia chu chuanin ka thatang che min ti thin chuan khalai thenoma an soidan chuanin khalai khan na thok tu pakhat man kuma athito khatranga tlahlum to khania chutiang chonin engemo alo oma chumi awang chonin
he Muslim pa chuanin a hlau ema tin achang chuanin ama le ama in be mai thin a trong vai thin khanita chumi zana chuanin hei kan nu nen le kan gospel team leader tenen kan vakala solai evangelist tenen chuan kan vakala thil dang soi main ngoiro ram hoi kan van not chuak photanga solai om iti zong kha kan not chuak photanga iswa krista mingin kati kan ti thiang hlim fekanga chumi nuwa chuanin nangma kati damang chekan tia chuan tui pangai an mani tui je matangin tui kan kinga chuan lali swa krista mingin kha tui kha kalau ti thiang hlim ta chumi nuwa chumi tui chu lali swa krista mingin kha the ta lali swa krista mingin ram hoi helai om zong taka voina tangin langtor lo se chuak vek ro se tin kan trong trai ta chumi nuwa chuan chumi tlangpal pachu alu chunga kut ngatin aku chunga launa zong kha kan not chuak ta chuan zana amungam lo khanita atu ka kan zot chuanin ni zan chu mu tui khop maya antia chuan atuk le chuan anrama an head mystery chuanin an hruai thladei ni achan chu iswa krista a ring chuan baptisma lo changang ti khan hlau wangin an head mystery khanin fing takin alo ho tir dei ni silchar karimganj lama chun ho tir ta ni chutiang chuan chutiang har sat na chu om fawang a mizorama po heta nge iswarin du ngoi te po tero an chungte an hlawa wangte emo khatianga hanin tir bo dei te po kha thengnol to emi nangma sha ta tam khop mai voi kha chu mi som ni le paruk vel kha counseling kan neya an head mystery chu alai taka chair kha honga chuta thurenga alo ngai thlarrenga iswa krista chanchin kan sil kha chu phal mase baptisma changro ti kha aphal lo aphal chin kha neya chuta ama kha pona da chhuak ro ti theih silo ama kha head mystery beranisia mase hemi tlangwal te zinga mi pali pangain kapu pona zungla kango nangpo local ro mentia pona milo shwai zo ka an mani zinga tlangwal pali pangaten an lo soi chu iso krista chu ka du lutuk ka pathian tan ka du lutuk mase baptisma ka chandon chuanin na kan nei don silawa hei ama hi kan pa beranisia tin alo soi thin khanita mo hetiang har sat na chu alom fo mai ani chu a hetianga baptisma ron changa 100 ta wangwang ni china kan han soi ang chi te po kha enge isu alo ring du tak te po an lo nianga ma se an chung ten hlawanga mo an head mystery ten hlawanga bek in ron kal ngam lo ang te po kha chen chun lo ni don ani chu tro an tam mai ani chu kan zole chak se chu kan kir le nga nangma a bok khanin Kristiana in tek chan tir khanin enge zona inga em hanti to pila tuna presbyteriana pastori ni a keni chan trinity kan lo ring ta ni trinity ringot po he shefia lo an chau ta he keni trinity ring tu te nge ya po zona atam theilu tuk ta ni bible in chara khan zona inga thinem kanga thin khop mai bd kazir lai pokhan karil ruwa zo na fo thin kazir tir tu thei kati boina sa achan chu kala sengai lo kha pastor te ponilo bd theologia bible tangin zirtirna milo petrin kha achang chuan ka hrethiam lo thin chuta trinity lo soite tin ruatlok engkima ruatlok vekte khatia khan zona kanei na sa tin friend in kalo soi me anka bd kan zir line ka roommate tuna reverend rolungmona zadeng mamu anate zantin hostel room atangina chuaka khi tatlanga ama chauponi se avakala trong trai ngat thin ama chawin athing thria a trong trai thin kha khatilai kha chonin achang chon ka hlaupui ama choin khonge mokal tite mase khami enge aniti khatilai khan ka hre thiam lo thin mase ti hian pathian in minzir tir zela
bidi kazir zo kuma chuanin kan lo ni deu ring to ni pathian nen len dun pathian biak pathian pol na kha alo om deu ring thin kha ke atan chuanin katran hara chuwain ka sathiam harani chu ani chu ti chuanin enge chutia pathian thu izir te pathian thu in sha chian tak tak hei mi chen khat chu Kristian no pante ta changa pian tira changa Kristian chung kwa piang te pon lo ni ta a khatianga po khan pathian thu an han sha chian tak tak amo an han zir san tak tak hen pathian hi aum le lawang ati rin na I an mania a chin ani khatiang ang kha itong ve em pathian hi I kan ring ringota a le tak tak do na mon le ti ang kha I nei chinem voitam tak kalau nei kalau tuma pathian in min thunun dan chu mak khop maya a phallo zo kan yang chu mo katia voitam tak harsat na kha harsat na ka nei harsat na ka nei ani tin ngai to na kha ka khol khoma chuan tunge ka mo puang pathian ka mo puteng tin ka lo soi chuak thin ka lo soi chuak main pathian in na satakin karil ruwa pathian mal som na ka lo don zong kha ka fapa mangin ka fanu mangin mo khotlanga kani na mangin pathian in milo mu ti thin hi ka kha tangin pathian soisel nai mo pathian mo punai mo ka kha tanga chhoki pathian in la phal lo niam chu katia ka lo soi fo tin chu pathian chu ka ring lo ngam lo ani ka ring lo ngam lo ka ma om reng ka bula om reng ani chu ni chin a khan ruat lok engkim alo ruat lok vek ti kha iron soi hei hi iron soi chwa ta ka chan kan zot du che a in ring lo viau mai theya ma ro tun lai chalaya ke mani angrual ke mani ai no pang enge chalai ron ni chaute po zo na tamani pathian hianin kan ruat kan om dan tur arwat lok ani chan enge jak sedik te hi khatian tur khan arwat mai ti zo na kha tam lu to kani hei shilfia na po atamanga I shilfia du em kha enge chale chia kha omta khami lai vel kha min han soifia sakte pathian thu hi pathian tel lovin kan ngai tua chuan satana na mang du khop mai pathian thu bible ikenga bible ichiara bible a pathian thu ichiara mo iti line pathian tel lovin bible chiar te hi a theireng chumia chuan voitam tak ke poka tong to kalau soi fo thin chu bible ichiara khakha logos anita bible hi ti hian bible hi tu hetin kan chian ngai lawa bible hi hetin kunin kan chiar ngaya hetatangin logos kha ilo dong ta chuti line tharau thiang lim kha hemi levela omlo chuan khitatangin rema idong theilo van shiatna rema kha tharau thiang lim tel lo chuanin khimi rema hi kan dong theilawa tunlai thalai tam takte point pathianina du niang chu tite pon lo ni thei ma se khalam pang khani lo pathianin athu voi khat min pe to kha kan chui angai kha ba kha thu min pe don lo logos iswa krista min pe kha khami pialam ka zu in wange mo ka drug wange mo iswa hunlai chon drug om leinem iswa hunlai chonin hemi lgbtq chumi issue om leinem a om tura iswa na soi vek khani iswa na soi vek khani ta ma se ka soi om zia chu a ruat lo ka chu tu po mi zui du chuan tu po mi zui tu chuan engting nge kalau ti fotrin keima nun nge ya kalau mang le kalau experience to chu iswa krista kong zo vekha izo ve du chuan iswa krista ring tu ni chu nuam lu tok a disciple ni hi har bera iswa krista kong zo zong kha izo don chuan thalera voi thum thlem nai tok photangai getsimani hona voi thum mangan emin thisen anga ithan far khopini trong trai angai ithian thaber le ithian du omber peterate angte voi thum man phatsanang che juda iskariotan ithi turin remalo ruat sakang khami kongkha
Isua Krista atopa Isua nen kanin huna kong chuni harsat na tam takkal pela Isua ti dong theih kha ring tu te tan chon normal ani chu kha ani chu ropui hle mai ngaihnawm boka tin atop lam han nei do nila kan zo chak dei che chu kan han muk viawa che chat nei nei ve chidem ti he kan zo do che a chan chu soile soinu mizo chong po thiam sa lawin I heta iron kal to pani a ti khan inzir chop vekin I puitling ni hnuai inzir chop vekin chong chung chang thua te nge hanza ram chang han che chat mo chong chung chang lawa po mo inei ve em ka nei niang ka shalo ma se enge mizo tungin ka soifia thiam lo chon english ya lo chuak lem ringot thin khanita tin nie trong zirdon chonin za lo nga ya mi te ngang pon min shil se mi te ngang pon nuiza min siam se kati tu chu kati tho thawang ti kha karil rom thina che chia tan chu ko nei thawang ka hre to lo ni anyang ti chanin I enge tunlai ring tu ten te po han ti la mizoram ring tu te hianin enge kan mamon ni ai shat nie hi Mizoram akum nga kan oma pastorin masi sangati po ni se Mizoram akum nga pastorin ka oma chuan koshan committee kalautel thina kan bial mi te kan ena Mizoram a shom kati berchu mitin hian koshan mingchu soilau tamaila mitinin an chungin khomna atepo nikhata voyinga mozat kan lo trong trai thin iram lo thleng ro se hemi ma se pathian tel lawa pathian ram thlen tir hi kan tumem tikha koshan tina hian koshan tina rong bolna thanhem ngai takin rong kan bolna hian kalo mu thin chu Isua Krista alallo kan lal berkha lalna changlawa kan identity ke mani mission kha lal zawk angin alo lang fo thin hemi wang ani angem Kristian kanin ngai theilo mithi ina chuan kan kal ho vek thei lain biakina chuanin kan kal ho theilowa hi enge niang chu pathian ram thlen tir kan tuma ma se pathian hi lo tel se kan hlau angjongin kan mentality kan siamem tin hetiang ani chuanin kan next generation ten akhoi kongnian zo ang kan next generation ten enge tinge tunlai thlai ten enge tinge biakinan ngai na lo denomination khoi denomination po ngai twaila enge tinge biakin ain ponlam ministry hi anchak enge chan chu azalen tani zalen chuta chuanin koshan pastor anga chuanin kanin defense nan kan soi thin chu dan chu kan zir turalom koshan kan ni chuan koshan dan le dun kan zir turanom dan chu thalom ma se thupek le dan ainang lo thupek chu tingei ngei turin pathian in min pek dan chu englai point kan mang turani lo kalau soi pho thin chu scooty ka khaldon huna chonin scooty khaldan oma ma se ke in ka kal line scooty khaldan kha ka manga ngai lo chu tiang chia chonin dan koshanin min siam chu min pui theinan dan chu help atan mo thil pakhat kati theilawa hei kati theinan hemi dan mangila kati thei olsam taka kalo ti theinan chumi dan kan mang turania mase tunlai koshan tam takin dan khat thupek angin zom ngei tir kan tumna lama chuanin nang chu chumi khami kanin en chian angai Mizoram a chuan chuti lo chuanin train alo lut to rail alo lut to mi tam takan lo lut anga tin ke ni pok tam takan chua kanga mi ten Kristian kani tin kan soi hian min nui jang te hlawm
Kristian kan ni ma se mi zong enge tinge Krista hun khata kanom thei loอันนี้จ้ะอาจจะเล่ไม่ตัวสอยที่จะตบลำกันหันในโดนตักงาข้ามีก็จะบ้ากาจะพวกเขานี่หันเวเดอุโซงโมหันสอยดูอังโซงโมมีเคลียร์ตัวเต้นน่ะเราใช้เสียอิติอังซีที่พวกเขาหันสอยดูอินเองอ่ะข้ามีค่ะมีหันสอยสักละที่จะกันหุ่นกันดูตอกโดนเนี่ยอ๋อนี่เฮ้ยpastor kan ya ma se pathianin ring lo te zinga rongbol turin hei voin ni thlengin milam manga an ni hne na pokalo soi thin kha tuna ring tu te hne na po soi ngai lein ka sia chu kani na ka chian ngai kani na ka chian lo chuan kani lo na hi ka buai puyanga kani lo na hi ka buai puyanga kani na theih hil thak hianin ka lo buai puyanga atopa chuanin pathian fapa ini tak meu chuan chumi khami tero ti tu o hi ka lo ngai thazo kang ti kha pathianin afa atan Krista Isua chuan min ruat lok vekto pathian fa kani chuanin pathian levela pathianin minda ka thil ti wangani lawa laliswa Krista thil ti wangania chumi chu ringlo mi te hne na pokalo soi thin pathianin na mangai chia afa atan adu chia afa atan alo pom thlap to chia chumi chu ishiat theinan Isua Krista thui lo ngai thlaro ka ti thin kha tuna po kan Kristian kovela han hi shil non shia thar atul khopin ka shiatin pian thar theology hi an non angai khop maya ka piang thar tak takem mi mal angin pian tharna ka changem chung ko angin ka chung ko hi piang tharna kan experience em ka ko shana hian piang tharna experience kha omem piang thar chu engting ka tiang saptring ka lo soi lo pange piang thar kani to chuan khami life a change to chuan ka culture zong kha ka change lo chuan life changing culture mi zong in an mu chuan an nipon change turan neyanga chumi culture cross culture ni lo pakhat mizo pakhat naga pakhat komi cross culture ni loin cross culture kan hruai lut vek thei chumi tur chuanin Isua Krista kan hruai lut hi apoimo khop me ma se chumi tur chuan tu po keima wangin anu emo apa ema huat lo chuan ka zirtir ani thei lawang ti kha Isua pon anua huat leinem huat lo tero Isua na soi chu anu te culture apa te culture ti dan phung kalsana ngai khang zong kalsana keiman culture thar ka pe chu life changing culture chu piang thar culture kha chu ta chuan tu te po lo ni ro se an leng vek chumi culture chuan kan hruai angai ni ropui hle mai za ina hun chatak min lo pe kan lom em a irong bol ezel na tura po du sakna kan hlan che lom thu kan shel che a khati zong kha Reverend Dr. PS Daniel ne na hun kan ron man thei te chu ni